Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Bakristu bavandimwe, namwe mwese mushakashakana Imana umutima utaryarya, mudukurikiye kuri channel ya YouTube Ibanga ry'Ukwemera, turabifuriza icyumweru cyiza cya kabiri mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka B. Kuri iki cyumweru cya kabiri turazirikana isomo rya mbere turasanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa gatatu, umurongo wa gatatu B kugera ku wa 10 n'umurongo wa 19. Muri iryo somo baratubwira itorwa rya Samweli, ko Uhoraho yahamagaye kenshi Samweli, ariko kubera hari amajwi menshi ashobora kwitiranwa, Samweli yakeneye Heli, umuherezabitambo, uwo twagereranya nk'umujyanama wa roho, kugira ngo amubwire niba iryo jwi riturutse ku Mana cyangwa riturutse ku bantu basanzwe. Yagiye amuyobora, ndavuga Heli ayobora Samweli, kugeza ubwo Samweli abwiye Uhoraho ati vuga Nyagasani, umugaragu wawe arumva. Bityo umuhamagaro wa Samweli ukaba urabonetse. Bavandimwe, kugira ngo tunogere Imana, tuyikunde, tuyikurikire, dukenera benshi batwunganira, ababyeyi ba roho, umubyeyi wa batisimu, abandi bajyanama beza, abandi bafite agatambwe runaka mu kwemera. Nta muntu witagatifuza ukwe, ahubwo twese turatagatifuzanya kandi tukuzuzanya, kuko tugomba gusabirana no gufatanya uru rugendo rw'ubutagatifu. Naho Zaburi iherekeza isomo rya mbere ni Zaburi ya 40 mu dukubo 39. Iyo Zaburi ni Zaburi ijyana no kwiringira Uhoraho ubudatezuka, kuko Uhoraho niwe wumva amaganya yacu, niwe uduha kumusingiza, kandi niwe uduha kumunogera. Iyo Zaburi iragira iti ntiwifuje ibitambo cyangwa amaturo, ahubwo wanzibuye amatwi ngo numve. Nyagasani niwe uduha ingabire yo kugira ngo tumwitabe. Nk'uko Nyagasani yahaye ingabire Samweli yo kugira ngo amenye ko ari we umuhamagara, ni nako Nyagasani natwe aduha ingabire zo kugira ngo tumumenye, nitumumenya tumukunde kandi tumukurikire. Naho isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 6, umurongo wa 13c kugera ku wa 15a n'uwa 17 kugera ku wa 20. Iri somo ryo riradushishikariza gusingiriza Imana mu mitima isukuye izira ubwandu no mu mibiri ituwemo na Roho Mutagatifu. Pawulo aragira ati ntago imibiri yanyu yagenewe gusambana. Imibiri yanyu ni ingoro ya Roho Mutagatifu. Mureke Imana ibaturemo, mureke Imana ibasendere, kuko mwacungujwe igiciro gihambaye cy'amaraso ya Kristo. Bityo Pawulo agasoza aduhamagarira twese gusingiza Imana mu mibiri yacu, mu mibiri mizima. Bityo nta kwiyahuza ubusambanyi, nta guhindanya imibiri yacu n'imitima yacu, yewe nta kuyihindanya n'ibiyobyabwenge n'ibindi byose biyiroga, kuko uyu mubiri uzakuzwa, kandi Kristo yawuhaye agaciro igihe yigize umuntu akabana natwe. Naho ivanjiri ntagatifu y'iki cyumweru cya kabiri ni ivanjiri ya Yohane, umutwe wa mbere, umurongo wa 35 kugera ku wa 42. Iragira iti bukeye Yohane yari akiri aho, ari kumwe na babiri mu bigishwa be. Abonye Yezu ahise, aravuga ati dore ntama w'Imana. Ba bigishwa be bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yezu. Yezu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati murashaka iki? Baramusubiza bati Rabi, aribyo kuvuga ngo mwigisha, utuye he? Arababwira ati nimuze murebe. Baraza babona aho atuye, nuko uwo munsi bagumana nawe, hari nk'igihe cy'isaha ya 10. Andreya mwene nyina wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bari bumvise amagambo ya Yohane bagakurikira Yezu. Aza guhura mbere na mwene nyina Simoni, aramubwira ati twabonye Kristo, aribyo kuvuga umukiza. Nuko amugeza kuri Yezu. Yezu aramwitegereza, aramubwira ati uri Simoni mwene Yohane, none kuva ubu uzitwa Kefasi, aribyo kuvuga urutare. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.
Bakristo bavandimwe namwe mwese mudukurikiye, turumva uburyo Yezu akomeje kwigaragariza abantu. Wagira ngo ni epifaniya, kwa kwigaragaza kwa Nyagasani bikomeje. Nyagasani Yezu yigaragaje atora intumwa ze za mbere. Igitangaje ni uko uwahuye na Yezu arishima, aranyurwa, aranezerwa, araryoherwa. Ariko kandi ikindi gitangaje muri iyi vanjiri ni uko abo bigishwa bari aba Yohani. Yohani yari yarabateguye, yari yarabigishije, abereka ahashingiye inyota ya muntu h'ukuri. Inyota ya muntu ishingiye mu kumenya Imana, mu kuyikunda, mu kuyinogera no kuyikurikira. Inyota ya muntu ntago imarwa n'ibintu, ibintu bifatika, ibiryo, ibiribwa, amafaranga, ibinyobwa n'ibindi, amazu meza, icyo twakwita umunezero w'iyi si, ntago uwo nguwo ari wo munezero w'ukuri wa muntu. N'ikimenyimenyi, Yezu yabaye nk'ubashyira mu mutego gatoya, abo bigishwa babiri, arababwira ati murashaka iki? Iki? Ni nk'aho yashatse kumenya niba bashaka ikintu gifatika, cy'amafaranga, cy'amazu, cy'ibiryo, cy'umunezero w'iyi si. Ariko bo kubera bari barigishijwe neza na Yohani Batista yarabateguye, yaraberetse ahashingiye umunezero wa muntu, ko umunezero wa muntu ushingiye mu gushakashakana Imana umutima utaryarya, guhura nayo no kunywana nayo, ntago basubije icyo bashaka. Ntibavuze bati turashaka ubukire, turashaka ibi n'ibi. Ahubwo basubije ko badashaka ibintu, ahubwo ko bashaka umuntu. Baramubwiye bati mwigisha utuye he? Yezu ati murashaka iki? Bo bati mwigisha utuye he? Bashaka kumenya aho Yezu atuye, bashaka guturana nawe, bashaka guturiza muri we. Umunezero wa muntu ntushingiye ku bintu, ahubwo ushingiye ku muntu. Niyo mpamvu Mutagatifu Agusitini yavuze ati Nyagasani, umutima wacu ntuzatuza bibaho utaratura muri wowe. Yezu rero yarababwiye ati ubwo mudashaka ibintu, ubwo mumenye ibanga ry'umunezero ko ari uguhura nanjye, nimuze murebe. Iyi vanjiri rwose ni ivanjiri nziza cyane. Yego n'ubundi ivanjiri yose ni nziza, ariko iyi vanjiri yatwegereye mu muhamagaro wacu nk'abakristo. Mwigisha utuye he? Yezu arababwira ati nimuze murebe. Nimuze murebe. Baremera, bagendana na Yezu, bagenda iruhande rwa Yezu, barajyana ngo babona aho atuye. Uyu mwanditsi w'iyi vanjiri, turacyari mu ntangiriro y'ivanjiri, ni umutwe wa mbere. Tuzasanga aho ngaho Yezu atuye, gushakashaka Yezu n'ubundi bizasoza iyi vanjiri. Turibuka Mariya Madarena mu mitwe ya nyuma y'ivanjiri, azagenda agiye ku mva ya Yezu, abaze umurinzi w'ubusitani ati ntago wamenya mugabo we, ntago wamenya aho bashyize Nyagasani? Nyagasani ari he? Iyi vanjiri itangiye itwereka abigishwa bashakashaka Yezu, ntibashaka ibindi bintu ahubwo bashaka umuntu. Iyi vanjiri izasoza itwereka nanone Mariya Madarena udashakashaka ibintu ahubwo ushakashaka Yezu. Mwigisha utuye he? Yezu ati nimuze murebe. Ikigaragaza ko kwa Yezu hari umunezero ni uko ngo bagiye bagumana nawe, kugumana nawe, en permanence, baragiye bagumana nawe. Iyo haba ari ahantu hahanda, iyo haba ari ahantu hari umwiryane, hatari amahoro, hatari ubuzima, bari guhita bakuramo akabo karenge bagakiza amagara yabo. Ariko niba ivanjiri itubwira ko bagiye bakagumana nawe, ni uko baryohewe, ni uko bishimye, ni uko banezerewe. Ndetse Yohani akomeza kuvuga ngo hari nk'igihe cy'isaha ya 10. Iyo saha yayanditse mu mutima we, ndetse azagenda mu ivanjiri ye avuga isaha ya Nyagasani. Ntazigera yibagirwa isaha yahuriyeho na Yezu, isaha abo bigishwa bahuriyeho na Yezu. Ikindi kigaragaza ko baryohewe kwa Yezu, banezerewe, ni uko Andreya, murumuna wa Simoni Petero, yaragiye aramurembuza ati wacikanwe,
watanzwe, wari uzi ko twabonye Nyagasani? Ubwo Andereya yari umwe muri abo bigishwa babiri bari aba Yohani Batisita bagakurikira Yezu. Iyo ni indi ngingo itwereka ko kwa Yezu hari ubuzima. Twabonye Nyagasani, ngwino wacikanywe, Umukiza yaje, Umukiza ari muri twe. Nuko icya gatatu, yaragiye amugeza kuri Yezu. Yezu noneho yitegereza Simoni Petero, aramubwira ati Simoni, uri Simoni mwene Yohana. Avuze uwo ari we, avuze amasekuru ye, avuze igisekuru cye, ati ubu ngubu nguhaye izina rishya, uzitwa Kefasi, aribyo kuvuga urutare. Ni rwa rutare ruzubakwaho kiliziya ya Nyagasani. Bavandimwe rero, ubukristu ntabwo bushingiye mu gukurikira igitekerezo. Ubukristu ntabwo bushingiye mu kwigisha ngo itware gutya, kora gutya. Ubukristu bushingiye mu guhura na Yezu, wahuye na Yezu, yitwara nka Yezu, agenza nka Yezu. Ikindi dusangamo ni uko Yezu Kristu ntabwo ashaka kugira ngo amukurikire ku ngufu by'igitugu, ahubwo agenda amuporopoza, agenda amwereka inzira, ngaho ngwino, nawe tera agatambwe, ngwino urebe aho ntuye, gendana nanjye. Ukwemera ntabwo ari igitugu, ahubwo kwemera ni ukuguporopoza. Ukwemera tukwereka abandi, abashaka bagakurikira, abadashaka ntibakurikire, ariko byose bigakorerwa mu mutimanama wa buri wese. Iki cyumweru rero kidutera ishema kuko twahamagawe na Yezu Kristu muri batisimu. Twese twaratowe, twatorewe kwanga icyaha, dutorerwa gukurikira Yezu Kristu, dutorerwa kumwamamaza. Kandi Yezu Kristu dukurikira turanagendana, ntabwo ari kure yacu, ari muri twe. Umukristu udafitanye ubumwe na Yezu, ubucuti na Yezu, mwene uwo nguwo arangwa no kuzuza umuhango, kurangiza umuhango, kurangiza amategeko, ibyategetswe, ariko ubukristu nyakuri bushingiye ku guhura na Yezu, ku kunywana nawe. Mugire rero icyumweru cyiza, Nyagasani Yezu nabane namwe, kandi ineza ya Nyagasani Yezu Kristu iduhoreho, nk'uko amizero yacu agomba guhora amushingiyeho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.